Shubor Snem jong Nongsan Hima. Reverend Father Hilarius Lamare parish priest ke Cathedral Parish Juwai. Ula Khlad no naga perthei ba lej phai sho uble ha step jong ka santarik risau achar pusan ha ka karta ka ba new play Snem. Ya Father Hilarius lakha ka shitarik risau shijak nai spa san puar ba la kentang lingdo ayu ha ka khande tarik la lingkot shijak nai spa pra phulai. Father Hilarius ula kempang ha khat pra tarik ujeliu achar pusan ba la punket sha Woodland Hospital Sabah Muswang Hendrai hadian bagi doktor kila pentikna bagi jingpang stroke. Hak tu hi kamiet la rapat Nazareth Hospital Shillong, bat la ra ha ICU, tat hadu ke jing Khlad no hak step sngi ublei hak por, new beje san pawinit ai. Ka mas on tap kan long hak new tarik risau achar pesan, hak por shpu beje min step ha phalau ke Yimane Saint Teresa Cathedral Parish Juwai, bat on board da ke jing lej on tap ha ulom kentang ke balang Catholic Parish Juwai. Kajing Khlad no jung Father Hilarius Lamare kalong kajing du ka bakraw ke jalan yam Juwai baro ka wei. Father Hilarius ulalong teng kum administrator ke jalan yam Juwai na du usnam arja khatwei hadu usnam arja khatsan. Ulalong Vicar General jong ke Juwai Diocese na du usnam arja khatsan hadu ubnai no pra arja arpho. Hagaju ko na du usnam arja khatsan hadu ka si Khlad jong ulalong parish priest ke Cathedral Parish Juwai. Ulalong ru President jong Giant Hills Development Society Social Wing jong Juwai Diocese nadu usnam aja khatwei hadu menta. Shwabu Father Hilarius Lamare unwan cha Juwai Diocese kum administrator ulaletrei ru haparish Soklat Maukerwat Maukhar Saint Paul Seminary Upper Shillong Namdong Parish Cathedral Parish Shillong ulalong Vicar General ke Shillong Arch Diocese nadu usnam arja iwei hadu arja khatwei.